tiro cyangwa se eyebrows tattoo ntizongera kuguhenda ukundi. Ubu ibiciro bya tiro nabigabanyuye, ubu ngubu ewana biri ku giciro nk'icy'umuneke. Nta muntu uzongera kuzana urwitwazo ngo urabona ngo shema ngo urahenda ngo urabona ngo amafaranga ngo yarabuze ngo nawe ngo ibiciro baba bizamuye. Oya, ibiciro nabigabanyije nyuma ya promotion, nyuma yo kubaha promotion abantu bacikanywe. Ubu ibiciro nabigabanyije. Umuntu ushaka gukoresha tiro, ubu tiro y'umwaka umwe yakorerwaga 50,000 irimo gukorerwa 40,000. Tiro y'imyaka 2 yakorerwaga 60 iri gukorerwa 50. Uko kwari ukuntu ntagize. Noneho sasa tiro y'imyaka 3 yakorerwaga 80,000 iri gukorerwa 60,000, kandi ibyo 60,000 byakoraga y'imyaka 2 gusa. Urabyumva? Tiro y'imyaka 4 yakorerwaga 100,000 irimo gukorerwa 70,000. Urumva hafi 30,000 byose koko. Ubwo koko wacikanwa koko. Tiro y'imyaka 5 niyo abantu bakoraga kuri kramang irahenda ngo kandi ngo niba bashaka ngo ibiki ngo shema ngo gabanya, nayigabanyije. Ubusabe bwanyu nabwumvise. Ubu tiro y'imyaka 5 ni 100,000 giye yakorwaga ku 150. Nimuze rero, nimuze mbakore udutiro twiza cyane kabisa, udutiro twiza tubabereye tujyanye no maso yanyu. Ubu kugira ngo mukore rero, kugira ngo bigende neza, ni gufata rendezvous, sibyo? Ugafata appointment yawe ukaza gukorera ku isaha yawe kabisa. Hamagara ku 0788831847 uze nkukorere. Ni mu mujyi munsi ya Centenary House cyangwa se munsi ya Simba, uzamukiye kuri station iri ruguru kwa Rubangura. Uhita wabona icyapa cya Shema Tattoo Studio imbere yawe. Muze mbakorere. Murabona ko ibiciro kabisa nabikubise hasi. Ubu tiro iri ku giciro nk'icy'umuneke. Koko kuri ibyo giciro ngibyo, nimuze mwese ni karibu, turabakunda. Tiro cyangwa se eyebrows tattoo ntizongera kuguhenda ukundi. Ubu ibiciro bya tiro nabigabanyuye, ubu ngubu ewana biri ku giciro nk'icy'umuneke. Nta muntu uzongera kuzana urwitwazo ngo urabona ngo shema ngo urahenda ngo urabona ngo amafaranga ngo yarabuze ngo nawe ngo ibiciro baba bizamuye. Oya, ibiciro nabigabanyije nyuma ya promotion, nyuma yo kubaha promotion abantu bacikanywe. Ubu ibiciro nabigabanyije. Umuntu ushaka gukoresha tiro, ubu tiro y'umwaka umwe yakorerwaga 50,000 irimo gukorerwa 40,000. Tiro y'imyaka 2 yakorerwaga 60 iri gukorerwa 50. Uko kwari ukuntu ntagize. Noneho sasa tiro y'imyaka 3 yakorerwaga 80,000 iri gukorerwa 60,000, kandi ibyo 60,000 byakoraga y'imyaka 2 gusa. Urabyumva? Tiro y'imyaka 4 yakorerwaga 100,000 irimo gukorerwa 70,000. Urumva hafi 30,000 byose koko. Ubwo koko wacikanwa koko. Tiro y'imyaka 5 niyo abantu bakoraga kuri kramang irahenda ngo kandi ngo niba bashaka ngo ibiki